पाउसेद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी SDDC-M की टोटल शटडाउन लुप कयाना सावगनरकले SDDC-M की लिसिंग मखादा मणिपुर के येलो फुरुप अम्ब ओइरिबा मेइतै जुनतन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 क्लॉज 1 की मखादा शेड्यूल ड्राफ्ट की लिस्ट यावुंदुना कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पियु आइना सांगजिलक खोंजंग चिंदा यूनिट ऑफ सोशल अफर्टमेंट खोराई लमलोंग काइथेन मफुंग फाना सावगतकन आइना यूनियन असिगे जनरल सेक्रेटरी RK तोंदोन थादुरप चेरोल मन फंगदोरगले चेरोल सनाहाय मखाताना सुसावगतपग लोइनना सरुकयागने लिस्ट असिद चन्नदबगिदमक मणिपुर लेगाना थाफम थोकप रिकमेंडेशन इंडिया गवर्नमेंट अथोबद थाबिगदबने गवर्नमेंट था असि कुंतरेट फावबगी मनुंगदा थाबक तोन थोकबिद्रबदि पुंग तरागा निपान की टोटल शटडाउन जौना SDDC-M न संगसलकब खोंजंगसिंगदा यूनियन ऑफ सोशल अफर्टमेंट न मफुंग फाना सावगतकनि हानि चेरोल सना मखाताना फंगदोरगले नागालैंड मरुमदा मणिपुर गवर्नमेंट अथुब मतमदा मैतै बुंतन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल ट्राइब एस्टेलिस्टा चनब जानब मरी लेनब चे थाबीदुना मैतै की तुंगलमजक चेंबियो शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर SDDC-M पीरिब डिसेंबर 19 के नमिदांग वरम पुंग अहुम फावब की मनुंगदा मणिपुर गवर्नमेंट पैखटफम थोकप थाप पैखट्रबदे यूथ एथलेटिक क्लब बिष्णुपुरना SDDC-M की डेमोक्रेटिक ओइब खोंजंगसिंगदा मादिंग बांगरी हना क्लब असिगी सेक्रेटरी S सांदेबना थादुरप चेरोल मन फंगदोरगले स्पोर्ट्स एंड लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन बिष्णुपुर की जनरल सेक्रेटरी न थादुरप चेरोल मदसु SDDC-M की अमतंगारब डिमांड मणिपुर लाइरिब मिदैबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 क्लॉज 1 की मखादा SD की लिस्ट सलंदुना कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड फंगलु आइबा डिमांड बो मणिपुर गवर्नमेंट थवैन ताबिदबदगी था असी गुनिपान द मणिपुर पुंब टोटल शटडाउन तौनब कौरिबा असिबो ऑर्गेनाइजेशन असिन मपुंग फाना सागुतकने एजुकेशनल कल्चरल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन बिष्णुपुर यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बिष्णुपुर वार्ड नंबर 5 अमसो 6 अमदी कसार रोड एजुकेशन एंड स्पोर्टिंग एसोसिएशन बिष्णुपुर नसो SDDC-M न संगसिलिबा खोंजंगसिंग अबदी पुंग तरागा निपान की टोटल शटडाउन मपुंग फाना सागुतकनी आइना लुपसिंग असिना तोंगान तोंगान थादुरप चेरुल फंगदोरगले अमरुमदा मितै कम्युनिटी बु अस्टिलिस्ट चननब संगसिलकप यौ खुदिमक लीडरशिप काउंसिल ऑफ थांगता मणिपुर मफुंग फाना सागुतकनी लोइनना मितै कम्युनिटी बु एस्टिलिस्ट जाउद्रंगै मरगसदा इंटर मेजर ओइना मितै सिंगबु स्पेशल नेटिव पीपल्स बैकवर्ड कैटेगरी अम सेमदुना ट्राइबल अमदा पीरिबा लैंड होल्डिंग आइड अदु पीदुना मफालदगी इसिंग इसाकुम संगसिलकलिबा मितोपसिंगदगी कन्ननबा मणिपुर गवर्नमेंट अमदी इंडिया गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन अमा लौबिदुना मितै कम्युनिटी की फ्यूचर द युमफम ओइफ पॉलिटिकल एक्शन अमा लौखतपियो हाना LCTT न अपील तौजरे लोइनन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिब राइट अदु फंगननब होनबदा मदिकजाब कम्युनिटी ओइब संगी मरमदुना मिदैसिंगना यूनिटी लेरब मतमदा अखोगी हक तानबदा मदिकजाब कम्युनिटी ओइगनि मरमदुना मिदैसिंगबु डिवाइडेड सोसाइटी ओइननब होनरब खुदिमक LCTT न जानिंगदे मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ngakpa law and order ngakpa amasung international boundary ngakpa haibase aigoi gi mangda tadun leirba achauba singnaba amane marmaduna manipur da leirba kanglup khudimana midai jingi future asi bhayanglaga SD gi ihawasibu sagat piu loina ihu changsel lebising nasu kanglup naiba dharma gi khenabada mibu tuka chapu wafam jeng phangdok piganu haina LCTT gi convener W project midai na thadarupa cherula mana phangdoragle makatarakpa atopa pau madana प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लागलिब जनवरी की अहनब चौलद मणिपुर लागलब याय बीजेपी की टिकट पीबगी खननब बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी बिल संतोष डिसेंबर 19 इम्फाल लाकदौरी मथंग सही के अंगन बसरुक्त पांगथोकलब याय हाइन पानरिब तारागदे थोइचुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का मरी लेनना तोगन तोगन पॉलिटिकल पार्टीज न मखोय मखोयगी पार्टीसिंग चाउना माइ पाकनब भोट खंबगी थबक कंखदरगले BJP की वजह से मिखल असिदा चाउना माइ पाक्तुना BJP खकी ओइबा लेगांग बसेमनब परम के जातपग लोइनना मिखल की कैंपेन पाक्सना सधरे मासिगी मनुंग चना BJP की नेशनल प्रेसिडेंट चाउना तोगन तोगन ब BJP की यूनिट मिनिस्टर सिंगसु मणिपुर दा लाक्तुना BJP की भोट खोमबगी थबक सधरे मणिपुर की जनरल इलेक्शन नक्सिलकपग इरोइनना BJP की भोट खोमब ओइना अमदि मणिपुर की चाखो थोरंग के लाक्थोकलमनबगी दमक लाइबागसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लागलिब जनवरी की अहनब चौलद मणिपुर लागलब जाय हाइन पाउसे असिना थाजब याब मफमदगी फंगब पाउना हाइरे पाउसे की मतुंगिना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर पांगथोकप BJP की इलेक्शन कैंपेन सरग यादुना BJP की भोट खोमलंबग लोइना साब लोरब प्रोजेक्ट सिंगसु संगारमलब याय हाइरे
loinana Manipur gi khongsat asigi iroinana Prime Minister Narendra Modi January Sajat Marida Tripura da laktuna nauna saba Maharaja Bir Bikram MBB Airport Sangaga Dore Amarumda Prime Minister gi khongsat asigi mangwainana badi BJP gi Mikhal gi Poram Janara Bijun Minister Party ma Bhavik ngasi Imphal da thunglare loinana BJP gi ticket pi bagi khandana ba BJP gi National General Secretary Bill Santosu laglaba December Sajat kungani panda Imphal da laglaba yai haire Magna Imphal da thunglaba BJP gi ticket pi bagi khandaba ga loinana face home thokna BJP gi ticket law thoklaba yai haina pau asina haire Kiam gaida Maika Bachinja ki khana nainaba mifam pang thokre Maika Bachinja ki matang da bifam pang thoksi haibadade Maira five sing thokning de Maika Bachinja ki matang da mifam pang thoksi haibadade Maira five sing thokning de election gi mifam dadi tholuk na kwajara samina duna famanai kada Coalition Against Drug and Alcohol kadana lamdam asida ki Maika Bachinja maru fangna muthana ba sangchila ba tongan ba Kongjan ki sarukam oy nanga sinong telpung anita ba matam dem Fales district ki manung chanba Kiam gai Youth Pioneer Club Community Holder kada Youth Pioneer Club amasung Old Kiam gai Novisa ko thorang lup punna busamna duna Maika Bachinja kunaida piba saitheng amasung masibu thengnabada miyam gi thodang haiba hiramda nomagi oiba khananaina ba mifam ama pang thokre haina kadagi Information and Publicity Secretary Khundongbam Ananda Thadorakpa Cherola mana phangdorakle Cherulus na hai khana nainaba mifam aduda Kiamgai Youth Pioneer Club ki General Secretary Laisan Broven All Kiamgai Nupi Chawkhatorang Lup ki General Secretary Ibayama amasung kadagi President Sijam Priya Kumar na Tharumadugi President members wena sarugaki Tharumadugi resource person wena sarugaki ba kadagi General Secretary Getchandra Mangana haikibada konai asigi miyam Maika Bachinja ti kanjana Maika Bachinja ki matangda khana nainaba mifam pangthoksi haibadadi Maira paibising thoning de adubo Election daksilak matam dadi laikai khudingi tongan ba candidate jingi maira paibising tholakani amasung wazarda samina dana famgani haike makhatana haiki bada election gi mingda laikai ta amasung candidate jingi mayumda sanai junai tunan harul kaya amanapi angang yauna faktanana nisa sinaba asi nomata thingminaba gi wafamdi harba vote ki maira paibisina thingnaba pangthokpadadi thengna de haike president member oina Sarugya kiba Hizam Priya Kumar haikibada Manipur gi jung thum ayambada kwa jara chadaba nupa navi laisilaktre habiyai miyoi ayambada nongmada kwa jara matapani dagi ahum phoba chai aduna nongmada miyoi mana jamrabada kwa jara saba khakta dalapa ahum photi jading tawe apunba Manipur gi missing gi chada kontra kwa jara chadabada nongmada lupa crore gi khujing oiba asoba senfam kaya arembada jading tahole Apun ba Manipur gi missing gi chada kontra kwajarda sabana nongmada lupa crore khujing oiba asoba senfam kaya arembada jading tahole masina hiram kudimakta mipal tangduna hingliba lamdam asigi sanjaw boiba mioi khara natana ayambana masigi soba saitheng fangale haksang jo sokan ba satmil hundu su asoba saitheng piri ba Maika Bachinja ki polom singasi aikhoi wakal tamina duna thadok minaba mathok tai aike bakatarak ba atop paw amadana Afghanistan da nongmai kapsulak bagi damak Pakistan da Taliban commander na warning tawkhre Afghanistan lomda artillery kapsulak bagi damak Taliban na losingba government gi makok thongba military commander amana Pakistan da warning tawkhre amasung Islamabad na karigumba matu lebdrapadi pakum pina na kapulna thorang tore aina makata ke jumlo na balebak singa afaba mari laina da Taliban na honaba su karigumba kaihorok patarabadi Afghanistan pungak thokna ba Laibaga sigi forcing na madautaba military equipment adut lai haina 201 Khalid bin Walid Korgi commander Abu Dozanan aike masi mamal leiraba laimai ni masigidamak aikoina kathokpa mayam ama tawkhre aikoina afaba jumlo na basing leiba pami atuba karigumba bakoina aikoi gi laimaida attack tawrabadi aikoina bakoida soidan mak pakhum ama pigani aike Kur province ki mafam Kiamrom da Pakistan haukiba sayul anita pandam thamlaki aina province aduge miyamna phangtok narakhi badagi commander ki wafam adu phangtok lakhi bane Kunar ki Sultan district ki Saugham area da Pakistan military na mortar kapsulak pada yamrabada misam amase ki aina tolo news na haike Pakistan ga Afghanistan ka ngangkhai oiriba Durat line ki paringda hariba Chogam area adu lai aigi kowakta masjid ama fan khiba motor aduna aiba sohange ayakpa nomidang aduda Asdabad to uki economic nini hostan laiki and asopa mioi anwar sagi warol paladona tolo news na haike
Mafam adugi mioi karana so province adugi manungda Pakistan ki drone sing paiba uki ana phongtoke. Pakistan na ekwede attack tawragli anghang amasung nupi sing jawna mioi. Mi kudimak wanare ana Sultan Desert ki Salman kauba mioi amana aike. Nupa mari matana loina drabadi Afghan nupi sing chat payaroi ana Taliban authorities na phongtokre. Atin ba khongsat sing natana atai jathok sujin tawgadava Afghan nupi sing na makhoi gi nagnaba nupa mari mata ama loin rabadi sat payharloi aina Afghanistan ki Taliban authorities na nawaisin mita phongtokre. Ministry for Promotion of Burswen Prevention of Vice na thokpa guidance aduna Islamic jab sing setba novi sing adu kaktada gari tongba yahanadaba gari mapu punamakta su khangankre. Mal nifuga mga kilometer umpudra nitoi dagi hena satkadaba nupi sing adu Mahoigi imung ginaknaba mioi ama loina drabadi tongba yahaloi aina Ministry adugi wangangloi Sadek Akib Muja herna nawaisina mitapauke agency AFP da aike Navi actor sing jawba drama sing soft overa sing utpat toknadabasu Ministry aduna Afghanistan ki television channel sing da khangan ki ba adugi style khragi tungda social media network sing da guidance adu phawlaki bani Ministry aduna nupi TV journalist sing da makoina thabak tawbada hijab sing chenadabasu apel tawke Sathok sasin taunada bakidamak hijab adu nupi singi mathau tai aina wangangloi aduna aike Ministry adugi directive aduna gari singta music khongba toknanaba sumiyam da khangan ke samkupsinanaba amadagi mai khanjinaba amanatragana hakjang pumbo kopsin phawa yawba hijab ki Taliban gi one top mayek sengte amaso Afghan nupi amana hanadagi kohum phising sele Mamang da ising amaka sampan marfudragi sahi singda Afghanistan da Taliban na hanba government parung kiba adugi matam aduka Sangdam nabada andakti hena tuot noba lenga kama oikini kwasa krabasu Agasta da lenga kisakti para kiba matung dage Talibana nuvi sing amasung nubi masa sing da makal maka kaya ki ating basing tamlakre Maheiroi jangkhaini thoi positive oikhibadagi Maharastra gi JNV School sil tousinkhre Maharastra gi Jawhar Navodaya School da angang taraga mapan COVID-19 naba thengna kibadagi virus adu nava haibadu khangtok nanaba Maheiroi samri jangkhai test tawda Maheiroi angang kontraga humdoi amaga so positive oiba thengna kre School adu hawjik punna Maheiroi yangkhaini thoi COVID positive oikre amasung school adu sel tawraga thamkre loina namma famadu containment zone amo ina laukthokre State adu gi Ahmadnagar district takmli Dokeshwar de school adu laibani hawjik India da thona sandokliba COVID ki Omicron variant na khoidagi masing yamna naba state sing ki manungta Maharastra su amane Arabida content singa sigi maru iba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yangbiri bapuna makpathaga sari channel asana tomda kanarabadi subscribe tawbi tribasana subscribe tawbi ramolina like and share tawsu kawri kana pramakpo amakhana thagachari